Ating ko pong metong akakaluguran, may kwento ka na ako. Mains parya kanuini, kareng eganaganang gagamit king social media as a means of evangelization. Mains parya po kareng laiko at pari, antimo po kang among Fiel, kaya kang among Joel. Detang mi papasyag king mayap a balita kapamilatan ning social media. Dapat po kanu mikakunuyang umpisan iti at gawan, uling tatakot yang mabash. Tatakot yang salansangande, ampong paglokwande, dening ausan tamong trolls. King biyatamo anting Kristiyano, mekad, apin mo rin ini, ing sangkan, nung bakit mangay na tamulub at milalako tamo sikanan, ban mi pasyag king maya pabalita, king kiyakatamong biye. Mekad ini ing sangkan, o bakit etamo, agyong talakaran, ing katutuan, ing lugod, at ing katuliran. Potamisan tatakot tamong mabash, tatakot tamong atin kumontra kaya katamo, tatakot tamong atin salangsang kaya katamo. Dapat ngayon aldo biyernes, king ikalabing-apat na Domingo ning karaniwan na panahon, masanting ya at very timely ya po ing paganakana kaya katamo ning mayap a balita. Dimdam tamo, king Jesus nga nakaringke ang alagad, tutubod da kayong antimong tupa, busal da ring asong gubat. Makanano po ita, buri na po waring sabyan, buri na katamong magkasakit ni nga pong Gino. Ali po, na po buring sabyan na buri na katamong pasakitan ni nga pong Gino, dapot, paganaka na ing realidad, apotang tutukita mo ki nga pong Gino, at tatalakaran tayong maya pabalita, atin tao na matula kaya katamo, atin salang sang kaya katamo, at siguradong atin magbash kaya katamo. Hapin po rin ni retang taong potang misan, mas burida ing makasalikot o ing madalumdum, kaysa potang daramdaman da ing katutuan at ing mayap. Tutupin naman po po, nino po waring bisang magkasakit, ninong bisang mabash, at ninong bisang manasakit. Dapat, ing paganakana kaya katamo ning ebanghelyo at ning apong Gino, hapin nini. Adwalang disposisyon, nung makanano talang arapan, dening magbash kaya katamo, dening sasalangsang kaya katamo, dening kokontra kaya katamo, potang itamo, tatalakaran taya, ing mayap a balita. Mumuna po kano, maging matalino, anting ubingan. Mekad po ding ubingan, matsuratan tambing notion karela. Pati sinabi mong ubingan, aro, manoktok yan. Aro, traidor yan, ampong marok yan. Dapat king kamatutuanan, alila po marok ding ubingan. At ing Gino sa sabyana, king pakyapusan tala, king karelang pagiging matalino. Makananula po waring matalino, ring ubingan. Ding ubingan, ela po tambing manuktok. Ela po tambing mataki rin. Ela po pabiso-biso, ngarapin. Potang at sulak king panganib, maglelela pa, at pakiramdaman da at lawenda ing paligid. Ela tambing susugod. At potang hakakit daning sabla, evaluate daning karelang kapaligiran, ikit dani itang kalaban o itang danger, akahayarapan da, karila mag-umpisang kimot. Maglelela pa at mag-observe. Lawendeng externals, nano kayang malyari o atin makanini. At apin po iniing papakyapos na kiyakatamo ning apong Gino. Itamo pong tao, ing usual tamong reaction, potang atin migbash kaya katamo, aro, mayari ka naman balat ka na ako, patulan tala, tambing tanang mag-angry, o kaya sagutan ta na lang tambing, king Facebook. Pero, ing masanting pong disposisyon pati mababash tamo, yapin itang magleleta pa. Lawen tala paring panibatanda, dening tao nga reni. Lawenta mo, bakit asabi da kaya ita? O bakit kaya agawa da ita? O bakit kaya babash da katamo? At potang ikit tayo ini, mas aintindyan tala at mas balo talang pakibatan. Potang may biyasa tamong maglele, malyari ang lungub, ing Espiritu Santo king biyetamo at turuana na katamo nung nano ing pakibat tamo. At ini mo naman ing paganakanan ning maya pabalita kaya katamo. Lawenta mo po tarening magbash, dening kokontra, o dening sasalangsang kaya katamo, atin lang pagdalanan, anyapin malalagwang makatanggap king mayap a balita. Ating kadwa po, yapin ing mamulub anting pati-pati.
Nung pungingahas, lalawen na yung external, ing panagkat mo naman king kadwa, lawen tamo yung internal. Ne? Lawen tamo po tang mababash tamo, how do I react? Do I react or do I respond? Pota naman king pamipasyag tamo king maya pabalita, tamo papansin, potang kukorektala rening magbash kaya katamo, potang pakibatan tala, bala mo maging self-righteous tana. Pota balata mo ikatana ang gusto. Nune, mas masanti nga paganaka ing maging mamu tamo lub, kalupa daring pati-pati. Ne? Balikan tamo at ganakan tamo na itamo mo naman, mi patawaran tamo, liguran na katamo ning apong Ginoo. Kalupa na ning dimdam tamo, king mumunang pamamasa. Ne? At tao tamo mo naman, na mira kayanan king ing mayap a balita. Baluan tamo ing katatalakaran tamo, maging tamong mamulub, mababalub, at panatag king pengako na ning Ginoo. Patsebalo mo yung katatalakaran mo, ambus ki karing miyayaliwang pamanamuyot at pamanyalangsang kapilan man alika manabo. Bila pong pamupos, aga nakakitang kwento ng Mother Teresa, o Saint Mother Teresa na ning Calcutta. Anya po kanong misan, paglimos nala, dening orphan or dening ulila, ingata na. At mintaya kitang meto nga bakery. At sabi na po kitang panadero, malyari na ako mong manyad, tinape, hanggang mapilan mo, para ka rening anak kababanten ko. O ining panadero, yata intindihan ni Mother Teresa, tsaka marokya po yata gising, matsura gising, linurane ni Mother Teresa. Dinurane yung makanyan. Yung Mother Teresa, yung gewa na, kingwani itang lura, pinulis na, at tsaka niya binulsa. At kay bat sabi na king panadero, dakala salamat, ini paraya ka na ako. Ngeni sana, dinan mo kong tinape para karing anak ay ingatan ko. Kaluguran kong kapatad, king kaya katamong pamanuki kang Kristo, manano na sanang makasadya tamong tuki kaya, libutad maning kanawan o kasakitan. Tamo tatakot mababash, ning papasyag, babyayan at tutukyan tayo, ing maya pabalita ning Ginoo. Ining anyawaran tamong grasya, king ginungening Aldo, abalang daralan tamong pamanyalungat, uli na ning kaya katamong kasalpantayanan, manano na sanang maging tamong matalino at mamulog at manalig king pangako na ning Diyos. Amen.